Siyayikhetha inkosi enkulu esekufeni kwaManazareth. Makamana ukubingelela umkhandlu wokuyingcwele nokuzibongela uNkulunkulu ukuthi ivumile namhlanje ukuthi ngizohlanganyela nani la ekhaya ePhisa. Amen. Ngizoqala ngokuthi kusho ukuthi umthetho wami angazi noma ibhadi noma inhlanhla yini ngoba esikhathini esiningi uma ngabe ngayanga ejele ngithi ngiye emathempeleni mhlawumbe kunojikelezwe ngifika ngithola ukuthi abekho abanye abagqoke ngezihlaza noma abagqoke njengami yimi ngedwa noma ngithi ngiyadoja ngifuna ukuhlala ngemva kwabo nami ngilalela inkonzo angina chance ngoba kunamuntu yimi ngedwa so angazi mhlambe inhlanhla yami noma ibhadi yami angazi kodwa ke ngizocela uNkulunkulu owushembe ukuthi angipha amazwi ngeke ngibe mude kodwa ngoba angifuni ukuthi abantwana bakaNkulunkulu belethe bese uma bephuma lapha bathi hayi lo mbangeli loyana abathi ukhoza usibulelise ngemvula ePhisa. Igama lami ke nguThemba wakakhoza eMozambique. Ukhona ke abanye abantu abaye besabe ukuzwisho ukuthi baphuma phi la bazalwa khona. Mina ngiphuma eMozambique ngiyitshopi angilolesha ngani. Amen. Ngiyitshopi mina. Ngiyasazi kodwa shangani lesizulu ngiyasazi futhi. Ngizocela ukhonga amazwi ngehlabelelo samakhulu 211 211 angujwayele njalo umphopho mina phela ngihlale phansi ngilalela befundisa uma ngabe bephethe inkonzo. Mina ngiyaqasha isikhathi esiningi ngibasejele ngikhuthaza abafowethu so umphupho ngujwayele kakhulu. Bese kweswe Tina inkosi
abantu abasahleleleli basaba imvula uthe umshwayeli umesukumala wathi isibusiso lesi asinayesabi imvula amaNazaretha ngoba isibusiso lesi uma ngabe sizobaleka la sithi hayi asikwazi ukuhlala la ngoba liyana usho ukuthi asisifuni isibusiso angithi umhlangano njengoba bekuJanuary nje uhambe evuleni uzoyofika eKenani hayi thina sobalekelana bantwana benkosi into enhle iyasetshenzelwa kufanele sikwazi ukubekezela nokulinda uthi uShembe nikele bese uyalinda mhlambe namhlanje sizolingwa thina abanye la ungabe sewuthi hayi bengiye lapha enkonzweni yakaShembe ngafika nganetha angeke ngisabuyela khona uzobe ulahla abakini noma wenza ukuthi abakini bangaphuma esigidini sosiza ngithekini ngeke ngibe mude amaNazaretha ngoba liyana angifuni ukuthi ngiyothola icala abakini nakuNkulunkulu kodwa okusalayo into esihlanganise uNkulunkulu uShembe amaNazaretha uNkulunkulu bekufanele ngabe ngikokela indaba eziningi zangakithi noma uShembe azenzayo ezweni lakithi kodwa ngenxa yemvula ngizothi ngihamba kancane nje bese ngehlela ngezansi ngivala inkonzo abantwana bakaShembe bangafika ezindlini begule ngizonixoxela kancane nje ngokuzalwa kwalomvangeli uguqe phambi kwenu mina amaNazaretha ukutholakala kwami kube nzima kakhulu ubaba wayezala ingane ekhaya ekabathola abafana awubayabaleka abantu abasafuna ukuzwa ukuthi uShembe ubenzelana abantu baseMozambique uma ngabe ekabathola abafana ubaba kuhambe isikhathi umfowabo wahlangana naloku Nazaretha umfowabo omncane kababu wami wase edropeni ubaba ucimile nalento uma ngabe edropeni ubaba bayohlangana nomfowabo angazi noma ngisazwakala yini noma abantu sebavaleka amandlebe ngemvubu uthi umshumayeli uvumelana nami ngoba abantu abasezwa lutho ngizobe ngenza isono kungcono siguqeni isithandaze sibhaleni inkosi kuse kuphaka kwebandla wonke amaNazaretha
Amen. Nkosi sibusise. Ikangile. Ikhawu. Ikangile mbre. Beyifuna ukusibona ukuthi sikhona kangakanani.